Relax Zul, perfect sangat, semua sangat sempurna. Awak bagus sangat Zulkarnain, bagus. Satu saat, Alhamdulillah, siap tu saja. Rugi kan kalau Zul tak boleh kerjasama? Okey dah, selamat. Sebab tu hidup ni ikut arahan je. Dia perasan tak, hidup ni orang susah pasal apa? Ikut arahan ke lawan? Lawan arahan, lawan Allah, lawan undang-undang. Buat yang betul, best. Orang yang buat betul, orang takwa, ikut apa Allah suruh, tinggal dilarang. Wow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sangka. Almost 20 years. So 16 second, 7 second, hardly 30 second laser sentuh, power masalah 20 tahun.